Walay mo sikip umi kalay hoybial te ha kamboy pa Jesu krimenin nan kut kantlay na kay macho den makrama umi Abraham sangnol kasi atu hika Asbury University revival umi kha banzau ding le ansin a vanir hombe ding in Denmarkin karakra seman solo atu kha revival service kha an khar chang zaisi zonga kha revival araklun nak hun le ne nang tetel he hong kalpi ko kati thala he ka Kentucky pastor atun mi za thum la sa Henry he atu he kamban rakrat nak ase nan thai ban tukin February niriat atlung February nikulen nali tiang kha he ka revival service khol ha in an hange atun ka te atun minung tom ten sa kanan adok nak lai akan chun minung thong pu thong ran sa changi zai ruang athan khar kha kan ti minung an tam tuk tik a hi ka khote si tik a khan apun ruang a asa khomen zai se zong a boy pau tu ni hi kharau la ya atlu chu cha atlu chu ma chang mi kharau la ya kar thlang khau ti lo mi zu et drama hen hun ki ba revival he tung chin lamang kau sa ti u tu he kan khacham nak cheu sa kau sa kai ma zong zai dang vial te na kan revival he kadu big miss zai cha ti achun zoom tu kan si kau bu a se ten ni kan thilung kan ru nak a ho di chang thar chu nak nun kan nei lo zu et tuan bia ten ha kan zau tek a chul hana chun zu et he pathian arak du tak tak mi biak in tha mission kan ke ba arak tuan angai mi an rak sakanan atu chu am biak in an zuar chu ma chang lai mi phan ni in zu et biak he tam tuk kan chong chang pathian le a si ti lo balai pa ko tu an tan liu chu ma a atu ban tuk revival ten ha boy pa ne aban kha mi he asung lo bit mi se kan ni lai mi zong khrifa kan sin na kum za khat ro thang te sakri na an abi kan ram thum nak om mi chu pathian nakin biakin i pum khom nakin balai pa la si pu ji la zai dang dang kan thilong da chang boy pe bia ne kan thot ti lo hilia ba kan khrifa bu jawa hen revival aban tun pe he abi tuk chu cha zong na chun pastorin upa in kan mi phun ni kan mi phun le kan ram a chung khur khara khrifa bua revival atun to nak ding zong he thacham cheu tha si ti zong tha som ka ban endu min ha se atu he revival service an khar chang hi kam hun te kam ban zau kha revival service da khan arakra mi sa thuam he kompal te in arakrat nak khaban chim ta aban chim ta la zaitin da athil ning si zaitin da tin kha sa thuam hi ka Kentucky pastor atun min se nan khrifa bu zonga kru sai karakra chang kai lo atu tana hi revival pe tai nang ma narakrat na chun hi atun